Oh, عندنا كيني. عندنا كيني. أي- فين الولد؟ أزول أنسوفيس ونسوفيس ونت غار تدويلت النار تدويلت ديمونش سوار فوت دي تيغالن دكواس الحد أكن تزرام إذكرت النظام أقلاغ نغالد أمن كيني أم ومداكليو رشيد حموتان راد وليم أكان ذاكيني أزول رشيد أم تسيريض عندك رشيد أزول رشيد ايوه هذا رشيد. اقرانا وين معن لا سلامك اقرانا رشيد. بخاصقي زول الزول اقلا شويه نخدم الله يسلمك. نخدم تكنيكمون ان بو ديفيسيل لا كونيكسيون شويه ديريت مي معليش اون فا اسيي ديتر اوتيل وخلاص. ام كي تسيلي رشيد صافا صافا ما يبغى بك شي لاباس عسلامة عليك. با لا سلامك صافا با طري بيان. دونك اقلق قمتنا رشيد حموتان ادنا وين السكيني غفاين دي ضارون دي جيلوغا ادنا وين غفطس قحريشن ام زوارو ذيك السن داين يعنن لي كوتش لي زونترينور وتين قرايا كيني ديك ميد فداتي لغوغا نسلاهم ثلاثة نغ أربعة يسلغمين يتوتخرن ذيك مخونسن جارسن أكن تزرام زلفاني يروحن ومن بعد السكيد يعني اوفيسيالمون بوزيدين هذي يروح ذي لاجيسكا دغا اسيني لا بروميير رياكسيون اتسيدنسل الرشيد داش ديني غفا كيني دونك سي اوفيسيال رشيد هذي يروح بوزيدي خدمنا سون سيريموني السكي كنت زريض دونك داش ديني غفا كيني. Bon, Bouzidi, c'était un peu dans l'air il y a un moment déjà. Oui. Donc, Bouzidi Aviroh, c'était quelque part, c'était attendu. Parce que, contrairement à ce que disaient certains, Oui. c'est que le truc, il a été acté. Le départ, il a été acté. Ça fait à peu près 2-3 jours. Oui. Parce que notamment après le match d'Aïm Lila, c'était. Bon, avant le match d'Aïm Lila, c'était un petit peu acté. Oui. C'était après Biskra parce que il faut dire que si c'est vrai que il est en train de faire il a fait des résultats. Oui. Mais lui-même, vraiment, il n'a pas eu cette obligation de réserve. Oui. Il s'est tout entraîné. Ah oui. Lui-même, il a parlé de rumeur, alors que quand tu es en principe dans un truc comme ça, la rumeur, ce n'est pas à toi de la gérer. Toi, tu es là. Voilà. Oui, Mais ça n'a pas plu à la direction qui, du moins, c'est sorti. Mais c'était plus ou moins les informations que j'ai, c'était depuis un moment déjà que c'était dans l'air.
Oui. Donc ils attendaient un peu pour ne pas trop perturber. Il y avait les matchs, il y avait trop de matchs à répétition. شوية la Donc il connexion, fallait hein. poursuivre, c'est dans ce sens. Euh, Et non, Mahsoub Touran, Non, le problème avec les supporters, il y a beaucoup de supporters. D'ailleurs, on le voit même sur la chaîne Dram Kiskaren, la page Facebook, il direct Radio JSK, à côté des pages Facebook, la propre page Facebook la JSK, à tassi diouten, استغربن سورتو اننا كامك ان اونترينور كي fait de bons résultats يديرن ليسبوار الى سوبورتور ام كانت تسيباري يدس داشي تولا ضي تمثال تاكيني سي ان بو كونتراديكتوار خطير. mais c'est tout à fait. Non, c'est même paradoxal. Oui. C'est pas uniquement contradictoire, c'est même paradoxal. Un entraîneur qui affiche des résultats, on le fait, on le dégomme. Bon, maintenant, moi je voudrais entendre la version officielle de la JISCA, oui. que le président ou le porte-parole du club se prononce, explique un peu les motivations qui ont emmené cette direction à se séparer de cet entraîneur. Parce que le supporter, il est en droit de se poser des questions, de se dire pourquoi. Parce que il faut dire que, comme disent souvent des entraîneurs, les entraîneurs, ils sont tributaires de pas mal c'est le bon زرابلي كي تقارنني دابا تهضر هذا قبيلت مش راه كاينين فيزيا باش تقبيلت فيزيا قالوا فيزيا باش تروح ميتو شي نهار تقبيلت مش تقارن تقبيلت فيزيا donc ce n'est pas la première fois c'est la vie d'un entraîneur. Quand tu vois Ktini à l'étranger, parfois, même quand il y a un résultat, quand tu n'as qu'à prendre le Paris Saint-Germain qui a qualifié cette équipe au 8e de finale de la Champions League, il est premier, l'Allemand Tuchel, moi je me rappelle, Nourdine Saadi, il était premier à l'USMA. Voilà. Il était premier à l'USMA, il a été dégommé. Enfin, l'expression, c'est une expression journalistique. Mais peut-être c'est un problème. Des trucs de manager. Oui. Un manageriat donc voilà نصور اني ذا الفوتبول قلنا هذه يسعوا ازال لو فوتبول المدني الكلي ازال باسكو aujourd'hui il faut dire donc مازال لنا dans l'amateurisme professionnel. Oui. On ne peut pas progresser, on ne peut pas progresser. Nous sommes dans un environnement pas du tout professionnel. Oui. Donc tu es tributaire de résultats. Sinon pour le reste, moi je te dis, un entraîneur premier à l'USMA, Nourdine Saadi, il a été limogé. La vie un entraîneur doit avoir cette philosophie. Oui. Un entraîneur doit avoir. Il y a un exemple. Nous connaissons tous un peu le Zram qui gagne José Mourinho. Oui. Le Zram qui gagne. Le Zram, l'Aqliaïnis. Oui. Sauf si Manchester United, on lui a interdit de parler. Voilà. C'est-à-dire, on lui a interdit de parler. Il n'a pas parlé pendant toute la période où il a quitté, pendant toute la saison. Arthura,
il n'a pas dit pourquoi c'était parti de Manchester. Oui. Parce que dans la clause, il était prévu, Oui. Madi Havar, il sera attaqué en justice, etc. Oui, oui. Donc, nous connaissons la vie d'un entraîneur. Moi, je dis, aujourd'hui, en termes de communication, il faudrait que la direction de la JSK vienne communiquer et dire aux supporters les raisons qui l'ont poussé à se séparer de Bouzidi. Justement, Rachid, même si Rachid, أدن ساعدين أنا كسطري بيني دينا مكيس قارن le responsable de la communication la JSK il dit annoncer officiellement à Radio JSK donc أدن ساعدين ذا شي دينا فاكيني غافت مسالتا كيني كساد أنا كسطري نيغاس أثيد نساعدين اكزاكتومون ذا شو يدينا مسالم كلارين اسلو تاسيد برا ديالي دونك دارت لا يوث تاسي نهضر في اللاس l'affaire entre la direction et Bouzidi, donc c'est que on vient d'assister, il y a eu une séparation à l'amiable, je vous l'annonce officiellement, il y a eu une séparation à l'amiable entre les deux parties. On a eu les deux déclarations, Ahmed le président de la GSK, M. Mellel, Ahmed M. Bouzidi, ils ont fait des déclarations, donc c'est la vie d'un entraîneur, c'est comme ça, c'est la GSK, la les personnes donc il y a eu une séparation à l'amiable. Bouzidi il a fait le travail qu'il fallait, il a rempli sa mission. Ils se sont séparés à l'amiable, donc il a aussi l'armée جديدة ديال سمانة كي avant le match de l'USMA, mais Bouzidi avec le match بوسن ثلاثة la coupe de la CAF, c'est qu'il y a eu une grande réception au niveau de la résidence où il y avait tous les joueurs لأنه كيميورين أكن ملان إلى بوزيدي وسلوي ملل. Donc il y a eu un gâteau en premier lieu à 17h. هضروا قصروا جالسين كلين, ils ont mobilisé un petit peu tout le monde pour le match qui contre les Nigériens. Il a menacé le couscous pour tout le monde, donc autour d'une table. Donc on aura les déclarations où les métiers de puisque Zépit et tout حرصنا غد الحال مي اكيد نساعدي ديال لاشين يوتيوب وين تيتباع ازكا ايفون sur la chaîne YouTube اديت اتفهم اصل الاربعاء ان شاء الله مكون غادي دني باب une conférence de presse mercredi en matinée la matinée normalement في 11 qui va être animé de la GSK يعني من la conférence de presse qui et puis ça me dit la radio on va essayer de vous faire passer أدنى ودد نساعد les déclarations des deux côtés أحمد سلغمي بوزيدي أحمد سلوي من لا تيد نساعد أنسقر فلاسات vous pouvez donner votre avis هاد السيولم أو ندنار بالك هذه اللي نيدنا les invités فوالا وزرا ما السليضه سيدي راشدنا خطير لا غروسو مودو السليضه سيدنا خطير يمكن سليغاره non سليغاره سي دوماج بالك امرت ساعده اين ثاكينين دو سو كوتي الى قصيد سلوط باسكو سي امبورطون دونك هذا عاود اتيد ساعد سياكيني اسيد سلوط اكزاكتومون ذا شو يدينا ماسكلارين ذا شو كان هادي دو ذاكينين جي كومبوزي ان بتي بو اينات مخلد هاد السلوط ذا شو يدينا ابوبرين مس دونك فوالا ان انستون نغلي سوبورتور لا جي اس كا اسرو تسيد ذا شو يدينا غاف تمثل تكيني دارت لا يوث تاسي نهضر في اللاس l'affaire j'entends pas moi résume-moi à peu près ce qu'il a donc c'est
On vient d'assister, il y a eu une Non, non, séparation à résume-moi, il l'amiable. dit Je que vous l'annonce. résume-moi. Il y a eu des déclarations, des déclarations de Sherif Mellal, de Ahmed Bouzidi, ذاشو يند يحرصان الوقت يفوق لا سيريموني يند دونك أثنتي تسلم من بعد زكان ما أثنتي داكين أنت تساعدين تقوينات ذي أمكي سقارن ذي لاشين ويب لا جي اس كا دونك وين نكوني ونسلا ذا شو يدنان دينا يفون اكسبليكي اما شريف ملال اما بوزيدي ادوين فايكيني ساعدنا كان لي زيماج وين يعني اديريو اون كونفيرونس دو بريس اصل الاربعه ذي الصبحيت عندها درزون لي جورناليست باش تستقسين داوين بلوس دو بريسيزيون وين ادنو غالذيغني ثمديس راديو جي اس كا ادوين انفكيون لي ريسبونسابل ادجوفن ويذ ايدي سوالن السياسيه دونك فوالا غروسو مودو ذا شو ايدينا ماسكلارين عندها ومن بعد تص بوذ يتستقسان ناس شو فكا شو فكا سينا يدفع هناك وكيني دون لا في دان كلوب il y a des décisions qui se prennent, qui changent, des entraîneurs qui changent, des joueurs, etc. Donc il a défendu, bien sûr, il a expliqué la position de la direction de la GSK. Voilà grosso modo de Chidina, Masklarin Sakinin, des radios en GSK. C'est-à-dire qu'à mon sens, hein, pour plus de clarté, pour plus d'objectivité, pour plus de communication, pour rassurer tout un chacun. Oui. À mon sens, Salim, il aurait dû faire l'effort de faire passer les passages. Il a dit Saadin, le Kani Nekeshtoh Mjoudis, Ali Saadin, Iwasagin, Ali Saadin, Achoudina Bouzidi, Achoudina, le président Mellal. Donc, il ne faut pas laisser jusqu'à demain là. تسويع فاه مدن عجلن داير ايه عجلن ماشي كان عجلن با نظرا وي ام كيدنا لك مزوارو سي با نورمال ان انترينور qui gagne tu l'as maintenant il faut expliquer ثلاث حاجه نظن c'est que il est vrai qu'aujourd'hui on est en train de, il y a des chiffres qui sont en train de sortir. Oui. Ce n'est pas, ça ne, bon, il y a certains qui ont donné 41 joueurs, même si certains joueurs, c'est pas le club qui les a mis dehors, ils se sont mis dehors d'eux-mêmes. Quand tu prends Kchini ou Ben Youssef, il a fauté, il est parti. Quand tu prends Ben Khalifa, c'est cette histoire-là qu'il y a entre le président et le PAC, avec les dirigeants du PAC, notamment avec Zetchi, qui n'ont pas voulu le céder pour la JISCA. Tu as aussi Salehi qui est parti parce qu'il n'avait plus, il a perdu confiance en lui-même avec Benbot. Aujourd'hui, le temps avait donné raison à Dumas de d'avoir donné. Voilà, plus plutôt Velud. En termes d'entraîneur, c'est vrai qu'il y avait un projet qui s'appelait un projet sur 3 années. Le projet sur 3 années, il a plus ou moins capoté. Parce que il faut dire que le projet tournait autour de Dumas parce qu'il fallait ramener, parce qu'il était prévu que pendant 3 années, il fallait lui demander des comptes, parce qu'il fallait d'abord mettre en place une équipe, ensuite grandir et ensuite être performant. Bon, ça c'est pas fait. La direction avait fait une autre option. Elle a changé d'épaule à son fils qui malheureusement ça n'a pas abouti aux objectifs visés. Tout là, pour revenir à cette الحالة بوسكي. الحالة بوسكي c'est que il y a parfois il y a des propos qu'on doit tenir en interne.
Oui. On n'a pas à faire dans le... Tu es employé, tu as des choses à reprocher à ta direction, il faut demander une réunion, discuter, que les gens discutent de manière tout à fait sereine, autour d'une table. Maintenant, c'est pas parce que, moi je te dis, la dernière, ce qui a fait un peu sortir ce Bouzidi, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. Ce qu'il a fait sortir un peu de son truc, les Ando Vandam, les Habidji Bahadi, les Habidji Bahadi. Moi je te dis, le match de Biskra, toi-même, sur le même plateau que Kodak, nous avons dit qu'il y avait de la place pour une victoire. Oui, c'est tout. Absolument. Il y avait de la place pour une victoire. Oui. Et Kamal Abdeslam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on avait besoin de trucs. Maintenant, au Jibar al-Hashudina Kamal Abdeslam, il y a un président. Vous devez se... Maintenant, Toura, il faudrait aussi accepter les règles du jeu. يعني تمثلتي ايلين ميثورا نياك فغير كيني اسلا اساكي et le président dire اسلا بوزيدي parce que je sais que je ضرب لي كديني فوالا قرانا ثورا مدينة كتشيني heureusement il a joueur فلاني يبيد اللاتاي واض يبيد السكر واض يبيد ثيف نجال الواض يبيد non سمحي ce n'est pas son rôle à lui comme je n'attaque personne Oui. mais moi je reprends des propos parce que jusque là la direction n'a rien dit. Oui. Donc j'ai bien envie d'entendre cette direction. Oui. J'ai bien envie d'entendre le président Mellel. J'ai bien envie d'entendre le président le porte-parole. Et dire à Chouglen, le supporter est en droit, Nirak, il y a des résultats. Le Winaf Aslamay Smith, Paris Saint-Germain, premier qualifié en Coupe d'Europe, et il a été gommé. Nordi Saadi, premier, Bunket Vara. Ça, mais il faudrait que les gens expliquent et donnent véritable raison. Il a fait Fachou, Fachou, c'est tout. C'est-à-dire Rachid. C'est-à-dire que mais il a une véritable raison, palpable, etc. Les gens ils vont comprendre que c'est un prétexte, non mais. Non, ce n'est pas un problème d'un prétexte. Aujourd'hui, il y a une situation. Peut-être là, il y a la hala. La hala yagi, il a السفود ارتفعت. لا شو قلنا؟ Absolument. خاطر ما تجير ود النظارة ود النقضارة. Donc, tu vas donner la place à la rumeur. Oui. Donc la rumeur, là je تخدم la rumeur. Quel est le rôle de la rumeur? La rumeur, c'est d'amplifier les choses. Maintenant, tout un chacun trouvera à redire. كل يوم هذه فاش ديني، كل يوم هذه فاش شو ثاو شتادية وين كل يوم شو. Donc فاش تني كي بغي غزرا ثورة بون ثاي حرصيت شوية الماتش كين أكود النيجر. لا جوندارمري دو النيجر. وي. هاي حرصيت شوية على حال بالك وبغينا ليكيب تسعو تقيم sur la concentration. Même Bouzidi va rester sur la concentration puisque c'est son dernier match SK. Oui. J'espère qu'il va faire honneur, qu'il va terminer lui aussi par une victoire, même si l'hôtel Nin العشري. Oui. Finalement, يشبح oui, ça une piscine سمطرات جيت je l'ai visité. لا مر الصغير سقي روحه يعني يعجبني مم يبركني يعجبني ثمي باش دولا غير بون يسمح لي ولا جيو بركان يعني ماشي افريقيا قارن كوني النيجر افريقيين معليش
افريقيا كيف راه مي سميت لابول نسافر كانت نكون قارصني برك ما فيش مشكل يعني ولاش ماشي فلاس سي با افيك ان سونس بيجوراتيف ابسوليومون نراك نند باللي نكون نسد باش نربح اي فوالا بي زرد الاثنين سلوغون نسن غورسن دي ثمورت نسن سلوغون ناسيونال امبوسيبل ني با نيجيريان ناس وقيا ني با فرونسي سي نابوليون كي لا دي وي دونك مي بون فاين هيك ارزاند دونك ان شاء الله هداوين ينبال لا جيسكا تربح اي بي ils vont se donner le temps وي دونك ثورة دونك هاد نوغال واقين ثمسة ثقين البوزيدي نيغاك ان شاء الله هاصل الأربعة ان شاء الله هاصل الأربعة لو بريزيدون البورت بارول دو كلوب اديني لي فيريتابل ريزون السبات يعني حقانيين فاش وكسن فاش واش فيها بيسك زرات راس قارن بالليك مفارقا بالسلام دونك هي اون سيباراسيون لاميابل مفارقة السلام دونك انظر السلام ما كيقلان كاراسن روح كل وين يروح كل واحد شغل كل هذه المكتوفيس ام كي تسيدينا انت الا كنت عارف بالي ساعه بتي كابا دونك سي سا لا في دان انترينور ابسوليومون مي رشيد ما نهضرت يعني باسكو تورا سي با كيستيون سيباراسيون لامبيابل اكسيتيرا لو بروبليم تورا qui peut se poser, c'est voilà, il y avait une dynamique de résultats. Imaginons dès le prochain match, Inch'Allah, dès le premier match qui est au Niger, a dit une défaite. Ce dos d'un calibre qui revient très fort, c'est l'USMA. Imaginons dernier, ce genre de problème. Donc, un petit qui une cassure, ça va créer un problème. سمح لي يا واحد صريح وليت انا كرموس سلاح وليت انا كرموس هذه ما لافار هذه يخدم لافارينس انك لا ديريكسيون دوا اسومي Absolument, c'est ça le. C'est tout. Parce que c'est un gros risque. Quelque part la direction de la JSK, elle a pris un gros risque à la veille de deux matchs qui sont quand même importants. Après l'USMA, ou d'ici la côté, il laisse faire il y a au moins un autre match, l'USMA, un autre. Non, il décide, il change. Mais Thura, sur cette logique-là, selon ta logique, ma يقيم jusqu'à la fin. Non, plus ou moins. مي ثورة محن زرير s'il faut changer un entraîneur c'est la période parce qu'en bas tu as tous les 3-4 jours tu as un match oui c'est ça après l'USMA c'est 3 أيام 4 أيام إلا خسرت تلمسان ومن بعد سي تلمسان oui donc ما تلعب مو الكالندري سفر oui صريح على كل حال دونك اسكو لونترينور اسرا ما يروح اسكو غادي يسعوا الوقت باش هذه وقم لاعبين داوي لا بون يشبه يا ربي سي ان بو لا بيريود بروبيس باسكو الى سكن ثورها heureusement que ça intervient le retour il s'est fait chez nous ماشي غورسن oui لاقي ورنا دونك ولاش الفواياج ني روح رنو يومين الفواياج باش تقلب دونك لو بروبليم
ثورة زرادة محمد. Il faudrait que les statistiques, Oui, les statistiques. En dehors du fait que l'équipe a été classée deuxième, l'équipe a été en finale de la Coupe d'Algérie, elle se qualifie pour la deuxième année consécutive en Coupe d'Afrique, en compétition. Aujourd'hui, sur le plan de vue statistique, en termes de nombre, il est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, mais bon, il y a des joueurs qui sont arrivés en fin de contrat. Ils ont voulu changer d'air. Maintenant, il y a d'autres joueurs. Pour des raisons économiques. oui, Parce que moi j'ai vu dans l'Israël Youth la vidéo. Les joueurs du Real de Madrid, Real de Madrid, c'est 10% de leur salaire annuel. Hein. voilà. Donc, et parce que à cause de la Covid. Oui. Donc, là, تسويع وصفرة حرام سمسة دقيقة بودريم. Oui, mais pour des considérations نراك محمد. oui, la meilleure manière الحاجة يعني إلا قتل لا كوميونيكاسيون. oui, إلا قمدن الدينين ولاش يعني ميم ثورة زرقتي ما زرقتش نظن il faut même pas de conférence de presse là un communiqué الله يسهل لك. oui, un communiqué الله يسهل لك. parfois bon سلام كتقال خبيط لاكونيك سوف انا سلغو يسعقس 3 4 السطور ولا يسهل ولاش. oui, دونك ثورة أكدينا كان صح. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu trop d'erreurs de casting. oui, oui. Voilà. Il faudrait ثورة شو ديمير إلا قناو التسويع ثاني ذا مم على خاطر روسي على خاطر قزرو بالليك سود نقار نتعاود اشاك فوا سود نقار لاجيسكا ماشي une équipe comme toutes les autres. Donc il y a la pression du public, il y a la pression de la غور إلا كلش تربح. Il faut savoir إلا قبل ما هذه يقم هذه يقم أمثال ماشينت إلا باش تصور ريوث المحطة إذا قد تستعف وتقيم ومن بعد قد تسوقم ليسونس تسوقم المازوت تسوقم أطفن لي موتورني لي ميكانيسيان يسرقوا لها طفن الموتورني ساود الكرات بيسين اثني توال باش هذه ولد ديماري وموتورني ثم شنت الناس تكمل وبريديس مي ثورة نكوني ان و دو ريزولتا يتصفانا العقل لا سيرينيتي كيل كو سوا اكس ثورة بغينا نذكرها باسكو ما دنيني ضاغني إلا لي جوار جيسكا إلا قص لي كرون جوار إلا قص لا جيسكا n'a jamais eu de grands joueurs, de grands joueurs. Oui. Ils se sont formés à la Gisca. Anwa Denoubin, il a grand joueur, il était international en puissance. Les équipes européennes تحوس الفلوس ولاش روح نصرا جيسكا روحنا لوروب صرا جيسكا روحنا لوروب Absolument. ولاش ماك قرا لا جيسكا سكوا سميت السنة كيما عقليس دوبي 84 كوانا راكي خمسة. Les joueurs avec un nom, ils se comptent sur le dos des doigts d'une seule main. Sinon, on a ramené des joueurs, de bons joueurs, oui. Mais qui se sont fait un nom à la Gisca. Oui. Ils se sont fait un nom. Ils sont partis de la... أنا سنان فريد غزير يغال انترناسيونال. أنا بدي درس من بدي تسجل. Voilà. بن أحمد سيدي نبي بدي برجمان بغلية.
ديروا واش نسيتي تنبي مفتاح برج مايل انسي دوس. سي سا كو مي اشو القرار سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون. سي ان بروبليم دو كوم. لا نوقال يولين رشيد دغيق نداكي رانا نهضر في الجامبو جات ولو دي بود نداكي رزقي ماري سي يسد سدرا بالخدم وديو سارة صراح لا ربي سي يسد سلايس دوان وديو سارة سلمولو ديالنا صراحة انا وين صدر احمر بي وديرو حراس المولود ديالنا على يسمعنا يروح للصالونبي اكسيتيرا. يبقى عبد السلام يروح سي برج الكيفان. انوا اشو نبي سميت نبي منات السير بين نبي بوش السير بين نبي موسوني بالسير بين ناصر سير بين نبي سلمون سير بين وكذاكي ابري لو جامبو جات. مي لو جامبو جات اسمي كوماس الجامبو جات. انا هضرت على خاطر انو غلقان انو غلم من تاريخ جيت مورتنا اول سنه نهضر في 54 صحيح راه هضر في ثوره. ثوره مازال كتشيني حامد صدمي سد كازوك عمر حمله دي سد سوينه سد مقلع مسعود عبد الرحمن سد سفيز ديسا انوا عبد الرحمن حفاف نداقي هذا غير نداقي مولودي بود نداقي وين في رشيد باريس يروح سلق نتا مسلق صار يحس لاجي سامبي رشيد دادي لاجي سامبي انور دبادي يروح تسوق من العين بوقادوم يروح تقولوا وي ايا دنيا يا سيدي انوا ميزابار على الفريق يروح لسنه انوا دنبي اسواس اسنان ودنبي انا راه من انوا نبد حكيم الدار نبد يصير حراج موسى صايب نبغي تسيتيرت نبغي تسنيت الحد موسى مي كومام كم حكيم سمحي كان رشيد يونا كم حكيم مدان كم سايب موسى كومام سي فرقاني كومام سي دي جوار افيرمي سميتني بلا جي اس كا ارجو معك وي نبغي ثنيد سي دي بتيك لا بس نبغي ونبغي راه ميزابار عليه فرقاني ناكس النات انتو قريب موادر حكيم الا ندير الحراك اللي بون وي هكا وي هذا سيدي موسى صايب يسد راجي سمتيارت وي مي سيتي ان غران جوار الوقت اللي ديجا سيتي ان غران جوار مي سمحي يا محمد سمحي il avait les qualités intrinsèques mais c'est à la Gisca qui a mis au grand jour. C'est la JISCA qui a mis au grand jour, parce qu'au sein de la JISCA, il y avait une organisation, il y avait la discipline, لو كان يقيم دي تيارت ولكن نو سوري با لا. ايغر مصدر كتشيني يوث ليكيب من ليكيب الحراش. سايون يا اما قبل سايون قرص مزياني داخل خان وي بصح سا مزياني داخل خان الوقت اني ذا يقم مسكين مزياني يقم ديال الحراش وي اي بورتون سي ان طالون ا تا بور هزر كشيني فوالا يونا مدوخا il était excellent il vient à la Gisca comme gardien de but c'est à partir de la Gisca qu'il s'est fait un truc يغال الشيعين ستغال مقرف absolument انوا ادرين انوا ils avaient de la qualité oui الساقي même les jeunes les jeunes ils sont tous internationaux au niveau des jeunes catégories l'équipe nationale oui il faut leur donner le temps moi je te dis الساقي c'est le fait d'avoir annoncé بلي كدناوي التيتر ملال quand il a annoncé دناوي التيتر il a fait miroiter la phrase alors que il faut donner du temps à cette équipe. C'est l'équipe elle a besoin de temps. Elle a besoin d'être construite. تريد على الرشيد ما نكمل توجور يسلغ مايا ترى بوزيدي هذه يروح بون j'ai compris بلي tout ce qui se disait sur اسلغ مايا كاين فرنسا ديال السن certainement ذنتسا
pour le moment, il n'a pas été prononcé متي هضرت قال لي سالم كلارين ودينا ولا باللي de سلامة كرا داوين شيني تبعض بتاتر تمثلت يعني اسلامة كينين يمكن قرن دوني كيلك فوالا دوني لافاي لافاي ايه امشي تصنو شيني il a une bonne Denis Lavagne, il était dans les tablettes de la JSK depuis 2011. Voilà. Il devait succéder à Moro. Ça n'a pas marché. Oui. Il devait succéder à Senjak. Oui. En 2013. Oui. 2012-2013. Et il était en concurrence avec Dumas. Oui. Moi, j'ai dit à la JSK. Mais comme il avait un contrat avec Le Havre comme directeur de formation, il n'a pas pu venir. Donc Lavaniegui, ça fait un moment que chaque كل سكواس صراحة ياكين اسمي يسودر ديال يشود لا جيسكا يشود لا جيسكا مي شنو غنمشي تصنو يعني بيسك تبع الباركورين سافا il fait un bon travail غنمشي تسواليط c'est un formateur. Il est formateur et entraîneur en même temps. Parce que il a été plusieurs fois champion du Cameroun avec le Garoua. Oui. Il a été aussi, il a remporté 2 coupes de Tunisie avec le Sahel. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Il a fait des clubs au Maroc, il a fait des clubs en Arabie Saoudite, aux Émirats. Enfin, je sais qu'il a été golf. Et il avait fait aussi un parcours avec le CSC. Et avec le CSC, il a eu quand même, il a pu former tout bon. Il a combiné la JSK, Bachlisma, il a reçu des instructions. Il faut penser beaucoup plus si c'est combiné entre les dirigeants de l'USMA et du Mouloudia et même les joueurs. l'USMA et même des joueurs. Parfois l'entraîneur ou pour être un peu dans l'humour. وتقرا غارها شو ليكيب وتقرا شو ليكيب وي على ليبوك مسفهم اللي ديريجون لا جيسكا هذاك الماتش يوت ليكيب وتقرا انت ولا مي وعلم النارة الغارديان دو بوت داكور كالك ديفونسور زران وي كالك ديفونسور زران كالك زاتاكون زران هكا وين مي الغارديان دو بوت ويعلي مرة انسي تيدي يبي الغارديان يروح انسي تيدي يبي الغارديان يبي انسي تبض لا مي طون يسوفغيث ولا يفاغ الغارديان دو بوت ني اسي قرا غير تفاغ الناس تفاض الناس ديالها غير تفاض اللي يخدم غير ماتش الناس تفاض الا كان يلعب شطوح فلانيه الغارديان ينضل ولا يكشم كان 2-0 ولا على ميطا برومير ميطا ثورة اقليك اونترينور وي il y a des entraîneurs أنيذا وحسين راه خدم الناس لي جوار وي والله غير صغير nous sommes dans un football où tout est permis يعني كان يوت الحاجة راشد pour rester un peu dans l'humour un peu d'humour est-ce que Denis Yakini كسينا كني فون دام نعم كسي كني بوزيتي Inès Van Damme. C'est pas des propos à dire. Non, c'est-à-dire pour rester dans l'humour. Est-ce que ça a la licence CAF-A? Il a la licence UEFA Pro. Ah, très bien. إذن
pour, pour être tranquille un petit peu. Là, 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 il a la licence de l'UEFA. Il est طيب. valable. Eh ben, خلاص c'est l'essentiel باش كانوا Parce que نغلر dans un autre problème dernière زات voilà وين نكونين نحمل il a الله entraîné جيسكا. Dagui. Ça fait 2 ans qu'il était ça fait 2 ans qu'il était au CSC. Et Donc ça parce fait qu'il 2 ans était il était déjà. formateur par rapport au fait que c'est un Ah formateur, non, non, donc ça, اسمع جوي في ça l'UEFA. voilà. إيه فيريدي ça l'UEFA. خلاص c'est l'essentiel. Il faut vérifier tout ça. On espère que la لا لا direction لا de la لا لا GSK لا va c'est- vérifier مليح هكا الحوايج لا هكا. لا 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 ça. Sauf, mis à part le casting de Zulfani parce qu'il leur avait promis, etc. C'est un Oui, truc. oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on l'a maintenu contre vents et marées? Encore une fois, c'est à la direction de s'expliquer. Oui, Mais la situation est que ça ne plaide pas en sa faveur. absolument. Il faut sortir des sentiers battus. Oui, Il faut dire tes vérités. Il faut les dire, oui. c'est tout. Il faut dire tes vérités. هذا ما كان. يظلي غير ما مصبحا كغمسن لا يا با eu de réunion. Il y a eu la réunion. يظلي الستاد شريف يقصرك بوزيدي. Et c'est là qu'ils ont décidé d'une séparation à l'amiable. Oui. الساقي رانكال قالتو سوفلا. رزانا بون قالتو زانا بون تاي. نودي بون الجو، نودي بون الجو، نودي ايه بون ثورة الكاتو. وصغيرة. ثورة وصغيرة. لاباريس اسمه تحضر في لاباريس، الصغيرة ما تحضر لاباريس. اسكو ما تحضر لاباريس؟ ها؟ Voilà. C'est dommage, hein? C'est des événements. Non, فهمك فهمك، مي محسوب، non, je dis ça. إيه. Oui, oui. Non, محسوب كان بغى هذا ديني هي كاين الرشيد باسكو كومام لا بريس on le dit hein, c'est connu c'est une sorte d'adage عندها قرنت لا بريس et la mémoire de notre temps. Donc nous تحضيرها لا بريس dans des événements internationaux, c'est dommage هنا خاطر même si c'est une séparation parce que l'histoire du club, etc. il doit être raconté هنا خاطر oui oui voilà الرشيد الرشيد إلا كتقعد ضمنيك إلا كتقعد ضمنيك باسكو جو ناريف با تكادري بيان كي تقول بوكو pour avoir un neuf. Je suis désolé. قاعد ضمنيك. Voilà, prends une position bien parce que même le public il va s'étonner s'il est bougé بزاف رشيد. Donc voilà, voilà, هكا سي تري بيان. Voilà, parce que même la caméra, على بالك elle identifie Youn, la caméra, lorsque tu bouges, la qualité de l'image, tu te مليح. Et c'est des caméras, c'est des webcams, ils s'aident من كثير متشية. Donc, l'image bouge, la qualité de l'image, tu te مليح. Voilà, c'est comme ça.
تفكر دونك ميم ليماجيني كتبينها مليح فوالا سالي شويه لا كاميرا سالي مانيك شي طوح فوالا هاكني سي بون هاكني سي بون هاكني سي تري بيان فوالا فوالا هاكني سي تري بيان فوالا دونك ني اكيد pour la presse c'est-à-dire lorsqu'on l'invite mais on l'invite pas il y a à un certain moment il y a beaucoup soit lire quelques commentaires ou la marque mais les gens ils n'arrivent pas à comprendre le rôle de la presse هكا مازال الطاس بويد يحسبن لا بريس اون كونتيتي نيجليجابل كان هكا حسا بلي توحقر لي جورناليست توحقر نم بو بارتو اي كومبري البوبليك كاينين غيتابعاني يتوقع من اكن تبغوض اسني تسبض الحاجه اسني تسيوض تسوق ما تبدونات شكاثن تسوق من دوك جورناليست نغماس il ne fait que son travail lorsque اديوي الخبار او انت دي سيوض c'est comme ça c'est la pratique elle est mondiale un journaliste c'est son métier de faire une lecture des événements de déceler peut-être des choses avant ويض وقبل ويض يزمر يدير ان événement كي يتسدو روايه parce que il a l'expérience donc il y a beaucoup de il y a certains voilà quelques commentaires ou vis-à-vis d'un confrère un تشكيكني délecte d'une agression contre un journaliste finalement parce que je la prends comme une agression comme un journaliste contre un journaliste il se délecte d'un incident un tel journaliste il a reçu des coups un qui s'aïch Rachid يمرت وليد un confrère il est agressé par rapport à son travail il fait son travail oui moi j'ai eu à vivre ça oui j'ai eu à vivre ça j'ai été moi-même l'objet d'une agression. Voilà. صغير نكيني سيماني اللي يعني بغض النظام غنقول لي ثبوت لا كونفيرونس دو بريس خاطر جو ديزي مي فيريتي. فوالا. دونك إلا يون نكوني تيسالينا لافيون. نروح على لافريك إلا يون جورناليست وقينا هذه دو دي لافيون نكوني تيسولين ناس مولو يرى وانت اللي يرى. فوالا. يبض انذا لاني نغمس لا كونفيرونس بريس لا انك هذيك شموينا ناس مو اجتماع ولا كونفيرونس بريس مي سني بلو ماتونون سني بلو لا ميم شوز تورا كل يوم طق على منطقه سني بلو لا ميم شوز سني بلو لا ميم شوز الساكن كاين غنقل في اللي ثبورت لا كونفيرونس دو بريس على خاطر ديزي دي فيريتي وي غنقل في اللي الاخر غنقل في اللي لا ثبورت ديون جورناليست دي قرار جو قاعد ديخ فوالا دونك زرير زرير تاكيد كل يوم العقليه ينس وي ثورة في الحاجه ثورة ما بغان ثورة ما الا قدرني الصح مثلا ما الا الصح قدرني الصح ويعجب راه خاطر قلت سوالي وناس يقار ذا شيات كاين عمري شيتا دي داياكي سيقار اسيقار ذا شيات لا عمري شيتا اكنك كاين قرا شو قلنا اكنك غيتقارن لا ما رافا نعم اكنك غيتقارن سي ان بروفلان اي لا يونق لي قرات باللي كلاخر ني راك كيني باسكو قرات اشو قلنا moi je suis en train moi je défends la JSK je défends la Chougulan. Moi, je suis en train de porter les faits tels qu'ils sont. Absolument. Moi, je ne fais plaisir à personne.
C'est-à-dire, je ne fais plaisir à personne. C'est-à-dire, moi, je ne fais plaisir à personne. Absolument. ثورة نغد أول نغدي الأخرى ديريكسيون كي أدف كفاشو مدنا كي روحن. Oui. C'est-à-dire. Absolument. فوالا. ثورة باش الدينين بلي كيون والسينارة ذا شو سوي غاديني ذا شيات لا مري لا ذا شيات. Oui. سيتو. Enfin. خاطر باش نسريبوندي هو قد يدار باسكو ديني في الحاجة ديالو في الحاجة اسميت لا جيسكا. Moi je suis en train de dire بلي كيلق مدن ثورة je suis prêt à répondre à toutes les questions. C'est-à-dire, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Oui. Parce que il a comme Sven Ken. Nitini, la situation, je connais la jusqu'à depuis 84, en tant que journaliste. Oui. Thura, Maïvra, Nafa, Adiskelfel, non, il faudrait que les gens, nous sommes dans une émission dans laquelle nous sommes en train de donner un point de vue. Absolument. Parce que la vie, Skayagi, Nunet, Essegi, je suis. L'instabilité. Il y a la connexion. Je suis d'accord. La connexion d'Iris à Rachid. Mais pour dire je suis en train de. La connexion d'Iris وشيت كمل راسك شيت كمل راسك يدينا صح. La connexion d'Iris وشيت كمل راسك parce que tu changes de position l'éclairage ديسفين انا مليح l'image تفض mauvaise complètement هذا اثر الاكلاراج واحد قاعد ماني كراشيد قاعد ماني الاكلاراج فوالا هكذا سي بون اما سيوا اما سيوا دونك ضمر على رشيد الدنيا كان وي دورك الدنيا الساقي nous sommes devant une situation oui الساقي nous sommes devant une situation oui ان اذا نغتي لكم زوارو الى لا ديريكسيون ياكي اتسفك الحساب دي سوبورتير وي هذا ما كان absolument سي تو مي باش يون ويسينا ديني ذا شيات لا شوي با داكور وشيات حتى يون absolument جو تي لوي يدير ايداياكيك سون كاتاكين عيط يروح ديجا انت يروح افيك تا بسودونيم ان ايدونتيفيون سون كات. Voilà. Non, on est là pour discuter. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Absolument. Oui, je réponds à toutes les questions. افتح الفايبر ما تبغيض يتأدنف. أدم فتح الفايبر رشيد. سي با سوسي. أدم فتح الفايبر دونك وزرا كان نخدم جو في اسيي دو ادخل مع الفايبر باش كني تزمرم هذا تسيولم وذا دينيم ذا شي سواليم سرفتي كان دقيقة بون جو في ادوق معاك كي تفتح الفايبر وإذا يبغان ادسيولن ستساوي الفايبر ما دراكش اذا يقيم يدنا هكاكي دونك ماسنجر غادي يسول رشيد عندها تزمرم ثورة هكاكي فايبر نورمالمون اي توفير ما تبغام هذا تسيولم هذا داوي موال الصواد غرون وتعطل ثرا ان وتد بوزي وتدين كاستيون مقران اسيد نسلم قران الرشيد الزول دم وحن الزول مقران صباح دم وحن السعيد دم وحن السعيد فوالا الزول مسا الدراشد حموتان بلا سلامك فوالا ادي سلو الدراشد سل ضدنا خطايا
الرشيد نو وتسليضه لا تورا هكاكي انا مش صغيره نو سي با نو نورمال سي با نورمال دونك امكن نخدم دونك هي ان بروبليم دونك الرشيد ça va être difficile زعما كان نخدم هذا عاوده كاين السيوله دو لوتر كوتي داكور هكا هذا عاوده اكيد السيوله اوكي نسلكاني الصوتيك اوكي فوالا هذا عاوده كاين السيوله السياكينيه فوالا كان مقرن يذنا هذا عاوده هذا السيوله باقي قدام واحد فوالا الرشيد في وقت اللي ماشي ضرب كان يقعد يديسي داكور الرشيد دونك الرشيد تو ريستكني وي هذا كوبير ديالنا كاين السيوله السياكينيه pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, j'espère assez de cela. Voilà, un instant, أكيد عاودة. Donc, قم كان مقرن هذا عاودة هذا السيولة. أقيد قدام واحد. أقيد غير شاري وقت مثل رجل هذاك اللي زلافار تكنيك أقيد. Voilà, on va essayer. Voilà. Donc, oui, il faut travailler avec les moyens de bord déjà, puisque كما كثروني pour s'exprimer déjà تكون صح. Absolument. C'est juste des bénévolats. Donc, à mon Coran, قمت كان يدير بون انا متفاهم مليح راجل سمح السيد هذا فكر هذا كي نسفهمها أم القرآن tu vas poser ta question اديني كان رايك رابيدمون tu poses ta question ادسلو اكيد يسال رشيد ومن بعد دينا ادو قمط مشي سقارن tu poses ta question وتعطي لها وخلاص دونك ان انستون السيول رشيد سيكيني ان انستون ثورة ماشي لا كيستيون باطينا ماشي باطيونا بوكو دي كيستيون زرا ثورة كون واقي كون ديال الدومين لا بريس وزا داراشيد يحضر لك لي كونفيرونس د بريس هيا جايه دان فهمت وي الرشيد جي مار بيان ديسي الرشيد بالك السلا حفظ السلا سلدا سيدي من القران السلا سي دونك ام القران كشتيني وسيد سلدارا سوا سا سي سور هكا رشيد كام رشيد كوبي ضعني الرشيد نو كوبي غير داكور وزرا غير مازال هذا كيتفق فيديو مي جو نو بونس با سا فا نو كري ان بروبليم فيديو سي با لابيل سي با لابيل فيديو داكور دونك ام قران اصوات غورك كي ديسل رشيد خاصك تشوسي تسل ظاهره فازي معليش المهم هذه الديسين تاعو يسل اكيد يا با دو بروبليم اون كونفيرمي فوالا تنجوا سنين الزول فلاش هكا واسنيني ميرسي كوا في لي زانفورماسيون ديالك ديبوي ان بو دو ليستوار ان بو سي دي في ترى قدام واحد اماكن درنا واضح سنه دارناك ان شاء الله هتكمل لا ستابيليتي هادي باش اكن ما كنخسروك السيار بما شفنا هكذا ودي خاصة كنخسر ان شاء الله هادشي لا ستابيليتي الصطافات نجينا نخدم وي ما تشوف راسك متسوي نهارنا الماتش من خسر 3-0 دي بروميير نوفو ابسوليومون وي مي مالوريزمون سي الكونترار ديال راه وي مالوريزمون سي الكونترار ترى لا يمكن يجي بوكو دو كيستيون لا بروميير كيستيون ايسير ذا شوت لا فرق ثورة بوزيدي الزهرة ديجا بوزيدي هذا سي جياسكا يروح وي اسمي هذا بوزيدي لا بروميير فوا يضحى دي لا ريزون نسفها مالك من السيما هذا سي كريتيكي بوزيدي ابري لا دوزيام فوا ثاني واحد بوزيدي اي سي لا ميم ايرور اي سي لا ميم بيتيز دان بوزيدي يروح دونك لا كيستيون كي سبوز Oui. Un mot de recruter Bouzidi. Est-ce que la décision elle était prise collégialement? Donc les dirigeants, d'un mot de recruter Bouzidi. D'un mot de dire la deuxième fois. Est-ce que la décision elle est prise collégialement? Sur il y a une maison entraîneur. Oui. Est-ce que les décisions à la GSK sont prises collégialement? Avec tous les dirigeants sont impliqués?
ماشي une minorité اللي يمكن يتديسيدي. وما دنيني ان بروجي سبورتيف. Un projet sportif, il y a à long terme, à court terme, à moyen terme. ما دوحض avec un projet. À détailler شو البروجي قلنا شو les objectifs et pendant quelle durée que tu vas réaliser ce projet. Mais malheureusement, ça qui دنيني كان avec la triste vérité là pour projet qui كركاس. Projet on construit pas un projet avec cette catastrophe d'instabilité au staff technique. Je suis désolé de le dire. On tient à dire clairement et nettement avec cette instabilité que je ne suis pas prêt d'aider. Je ne suis pas prêt. Et aux horaires, les supporters, où ils ne sont pas contents. Où il y en a qui me disent Lina Darachid, il y a des gens qui comptent des entraîneurs à la qadar Allah, dans les mauvais résultats, cette administration va sortir de la petite porte de l'histoire. Elle fonce la petite porte. Il ne faut pas anticiper, on ne sait jamais. Merci comme Coran. Merci de l'aide, Rachid. Cette administration, vraiment, c'est une déception totale. C'est une faillite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un dans les règles, merci. Voilà. Donc, Rachid, toi là, apparemment, des supporters comme Coran, là, على كل حال, même زقلين مسل مكلارين لا جي اس كان ويد نسا, il a eu fort à faire, كان قال ستروميت pour répondre, pour calmer un peu l'incompréhension. Oui. Je suis entièrement d'accord. Oui. De dire بلي نناد كمزوارو نناد اسمين كما صاروا الولتاكي إذا نقار بلي seule la stabilité peut ramener des résultats. Absolument. On a cité ندرد المثال اسمه les équipes في مقرن. C'est la stabilité. Sans rester dans la stabilité مدن صوضا ما مسني تدولتني عدن نهضرها في ليل. Oui. Ils ont gardé. نهضرها في مورينيو كي تا توتنهام في sa deuxième année. نهضرها في مانشستر سيتي لا ثورة مام أرسنال l'entraîneur Nielsen ثورة فيربح. ثورة le problème. Les gens ont tout à fait raison de dire que l'instabilité n'a jamais apporté un plus. الساقي ما نخدم لحساب الناكل. Oui. السنة شو دننا بلي الثورة elle fait de bons résultats parce qu'il y a une stabilité à la tête de l'équipe. C'était Iril qui est là depuis 2 ans. Le CRB c'est la même chose. Duma il est là depuis pratiquement 2 ans. Thora Zardet Boussegui CSI peut faire quelque chose parce qu'il y a Amrani. Parce que Thora, il est vrai que l'instabilité n'a jamais favorisé. Cette instabilité, elle est chronique à la JSK depuis la nuit des temps maintenant. On peut appeler ça la nuit des temps. Oui. On peut appeler ça la nuit des temps. Oui. C'est devenu chronique au sein de la JSK. Absolument. C'est devenu chronique. Oui. C'est un lourd passif. Moi, je veux advenir à الشهر. Parce que même فرس منها هكذا في الشهر. Parce que ثورة il y a la pression de la rue. Oui. Il y a la pression de la rue. Tous les clubs, tous les grands clubs, il y a la pression de la rue. أزر ثورة المولود هذا خسر ils sont bien هذا خسر 2 ماتش تزين في اللاس. Oui. Parce que مدن حملن إلى السرب يحمل أديتش. ولا قارن يلين ولا قارن المكرانية اللي يسمو مثل ولا قارن اللي يصمض. هي قاد تيلي ديما بيان صالي بيان إبيسي سرنو تعقيدي في الفلوس يتش مليح. Non. Or dans la vie d'un football, non. أثا هنجارو يجين تشنا كابوار أثا اسمه Barcelone avec toutes ces stars il est en train de peiner. Mais on a gardé. Absolument. On a gardé. ثورة نيغد قال لنا بلي
La direction, elle est obligée de donner les raisons, les motivations, les choses. C'est tout. Il faut expliquer. Il y a un problème de communication. Mais là, le problème qui se pose, c'est que ils sont pour, ceux qui sont contre. Absolument. Donc ceux qui sont pour, ils défendent, ceux qui sont contre, ils accusent. Et ça fait إلا كان قلنا الاسم تبعزق ولاش مي لا سيرينيتي باسكو لو يسمع و هكا سي دون لا تراديسيون مي لا تواليض لو يسمع إلا ونا ثم كيسقارن سورفي كان واقيلا يسولد دمس حسن عبد الملك ما بغا سيدي نسل سيدي نسل مسايد عبد الملك أتايدنا الزول سي حسن الو ودي سلارة واخيلا الزول ودي سلارة الزول لكن سلا يكوبي فوالا دونك كمل اوليك سمحي كان كمل اوليك الرشيد نياك ثورة باش ديما كان خاطر إلاق مدن أزرن ذا شوف طون طون داير حسن نخدم معاك يون لونتروتيان في غادي يضلي في غادي السكي والجرمان وي فو نو يضلي وقيلا يقول سلام اخلي سلا خليك تصلد كثير غنود سوالا قد سوالا دلياس غليرلاند با الصفري كان دقيقه دي فكوالي رشيد الدوال غورك ولا سلير ثورة إلاق مدن كانوا هوليني الدوال غورك إلاق مدن ماري اللي نعم كيدينا أحسن dans l'entretien نخدم إلاق l'échec il faut savoir le gérer il faut l'accepter oui il faut savoir l'accepter comment on accepte la réussite on accepte l'échec oui absolument من نكوني ولاش l'échec donc روح غا كيديني غزق اللي غير رشيد عن طريق يحيى يروح عيناني الناس شافت دي زيرور إلا ركوني لي زيرور اي كومبري تمثال مفتاح ربي مفتاح هناك سي ان كادر تري امبورطون بور ليكيب هناك ليبيرات يغزدو ذاني ساكن قارن يغزدو ذاني سيما يروحن مي لا ركوني دونك هناك لو يروحن اما الفغين هذا قيما هناك دونك اسكو اين اكا يخدم عن طريق يحيى اسكو هذا ديالي اللي زكيب النظام كل يوم هذا يقارن كذا الراي ودوا كذا الراي وتعدي وخلاص اسكو هذا يوضوا اساس الهضره هكاكيا الفاس جينيراليزي وي عن طريق يحيى يعيش دون سان ميليو يعيش يوث البقعه يقارن لو بروفيسيوناليزم وي أقيم كان ما تبغى تسقيم مو شغال تعاود تسول معليش نفس بون اسيد نسلا رشيد باسكو هكا اون سبارازي باسي روح سينا كان الى انا كان انا اسمك الى انا كان ودي سولا ناكد اسمي الياس سويلر دي ليرلاند الياس وتعطي لي ركام وكي سلا رشيد دونك يناغيد لاك نايسلاكي دراشي نورمالمون يسلاكي شو سلا دونك il faut essayer d'être bref init شو لا كيسيون qu'est-ce qui vous préoccupe انو تنعدي فوالا كان سيدنا كان رشيد إنا يكيد كيف فدير جورناليست لا جياسكا 84 وي نكني لا جياسكا 84 نخسر كوب دافريك كونتر الزمالك وتروح الشامبيونا كونتر معسكر دارني ماتش من في قاعره تلا لا ستابيليتي تلا الخدمه الى كلش
فلا لا ستابيليتي الخدمه يفقيها هذا الشعب سوره يمكن نبدا الوقت كاين سوره نساها 3 سنين اللي دوسا من لا كاينه ولاش لا ستابيليتي الخدمه حاجه فايض يا حبابك اميك لافانا كاين يطيف السياسي كاين يخدم الماسنوني اللي يسمى باش جاسكا تسوي راه شامبيونا ثورة انا بيتي دار جاسكا يسعرني فعني الكنا ايوا شاتي دياوي يسد حوايج انا نكني لافانا كاينه ومن ما يسعر يصوت ديال باش هذا يطف جياسكا شلا هذه راح يطف مقرا في مانيس بيسعر يصوت تنميرتي بون نو خطير الرشيد الياس نكشف دومين ما تشككي الياس الهضره بوز لا كيستيون بيرتينونت وخلاص الياس روح الرشيد روح الرشيد باص مكثير بيسك يهضر في 84 الزمالك دخلنا بيت نجي 3 نخسر مكتسن غوصن 2-0 c'est grâce à l'arbitre Picon les îles Maurice il a fait un arbitrage scandaleux au match retour voilà on l'a éliminé on boit champion en 84 Barjmé ou Tsoubiya voilà la vérité voilà le fait voilà parce que Barjmé versus Tsoubiya نفكيس الماتش برجين باش تصبوا voilà la réalité la réalité des choses sinon en termes de stabilité oui. Cette équipe là elle s'est construite petit à petit le fameux Jumbo Jet encore une fois je tiens et je le redis à ces gens-là qui disent la JSK, elle s'est construite petit à petit, elle s'est construite avec des noms qui étaient des petits noms. Ils se sont fait un nom à la JSK. Savam la Karam. Ouganagi de Karnek. La JSK, c'est le Jamboulet, il s'est construit avec des petits noms. Absolument. Le Jamboulet, le seul joueur qui était là, il y avait un degré moindre, il y avait Ali Fergani, il y avait Madi Salba dans les buts. Le reste, ils se sont fait un nom à la JSK. Brina ou Lekran. Ailleurs, ils seraient restés des petits noms. Ils se sont fait un nom à la JSK. C'est grâce aux conditions de travail, c'est grâce aux conditions annivelées. Mohamed Assoudi. خدمن une réunion, le secrétaire général du service اشتكى. الناس واش يسكا كاين كل اللي خدمني تيساوي جوار. ينطقونا بالراحه الماسكارا الناس يعطوا لا جيسكا تعطيك لي فودات تاعها تردهم دي توكار انتم راكم تمدوا لي توكار لا جيسكا مرجعوا لكم دي فودات. Voilà. Ça c'est l'histoire. Absolument. Maintenant, je suis tout à fait d'accord quand on veut parler de stabilité. La stabilité, elle doit être au niveau du staff technique. On doit donner l'occasion au staff technique de montrer ses preuves. Absolument. Ça se construit. Oui. On a bien connu des phases, on a connu des passages à vide. Oui. Mais Esmi me donne parce que, à l'époque aussi, il y avait une société qui s'appelait le Niem. À cette tête, il y avait Jaban Hamad, il y avait Ben Qassi qui était président, il y avait Mehdi Khalef qui était DTS, il y avait Divodko qui était entraîneur. C'était tout un environnement. Il y avait même au niveau du staff administratif, il y avait cette stabilité. Mohamed Moussaoui, secrétaire général, il est resté pendant pratiquement 20 ans en tant que secrétaire du club. Les autres, ils étaient là. Les joueurs, ils étaient mis dans de bonnes conditions. Ils étaient rémunérés par la sonnerie, le Niam à l'époque, on appelait ça la sonnerie. Oui. Voilà. Thoura,
Je suis entièrement d'accord quand on veut parler de stabilité. Actuellement, il n'y a pas de stabilité. C'est tout. Maintenant, en termes, moi je l'ai dit et je le dis, il y a un problème de casting. On n'arrive pas à avoir les gens qu'il faut. Mais ثورة مدنيني أنا نخدم على حساب راسي. أنا هضر في عدتي. سيدي روح عدتي. أنا هضر في عدتي سيدي روح عدتي. إلا دي ديانو. إيش كي تو مولودية. يتدير مديا هكا. سايو دارني ذاك. زيد ياك استغفر ربك بلالي كيتيو سي ربي كيتيو توب 5. شو استنسي. Et il était au Mouloudia, il était remplaçant au Mouloudi. Il est en France, et Thura Dnini, il est vrai que la stabilité doit prévaloir. Absolument. La stabilité doit prévaloir. Mais de là, la stabilité, je suis entièrement d'accord. Quel que soit le truc, il a attiré la stabilité. Absolument. La stabilité, c'est le gage de réussite des grands clubs dans l'unité. Espérons qu'elle va commencer avec Lavagne. لو كان لا جيسكا سي ان كلوب ابار. Oui. C'est un club à part. Dès là jusqu'à tout le monde est entraîneur, tout le monde est président, tout le monde. En Algérie, en équipe nationale là. Oui. C'est tout. Absolument. Donc le problème, il faudrait que les gens communiquent. الدينين صار نبليك ساعه الشعب يحمل يتسمتها في ليكيب باكي سي لا قديم يا قاسي تسبام سي تو وي تسبام كالمومون فوالا ميثورا باش اد نوغال امكي نبنى ليكيب باكي نبنى تيدو نقد قرار اونكور اون فوا وي موسى صايب لو كان يقيم دي تيارته يقيم ذا تيارتي والله ما يزرى l'Europe. Oui. Parce qu'il n'aurait pas évolué dans un milieu qui s'appelle comme la JSCA, qui est un grand club, qui est un truc. La JSCA a été la seule équipe à fournir. Elle est un peu concurrencée par les Waladi Saouda, surtout par la JSCA Arbara. Oui. Waladi Saouda, surtout par la JSCA Arbara. روح نسيقي tous les joueurs اللي فاش نهضر نروح نستراتيجيسكا ناصر بوجي يروح استراتيجيسكا جاني يروح استراتيجيسكا منى يروح استراتيجيسكا مدني يروح استراتيجيسكا غازي يروح استراتيجيسكا الكل absolument donc ثورة le problème il est là ثورة قد قرا il y avait moi je te dis ثورة تيكوال on a parlé de Ben Algia. Il est en train de faire ce qu'a fait là jusqu'à il l'a fait au Mouloudia. Oui. Et c'est tout, c'est un problème de truc. Je ne défends personne et je n'accuse personne. Moi je suis en train de constater. Il y a un constat que tout le monde sur lequel on ne doit pas, c'est un constat sur lequel on ne doit pas, comment dire, on ne doit pas revenir. Absolument. هذا ثلاثة مسائل. هكذا قرار ثلاثة مسائل. ثورة أتسهل عقليا. نيغاك حكيها في الإسطورية الآخر. ديني الله فانو. ثورة قرار. حكيها الماتش أني ذا الماتش اللي خدم بلف زران كرا وكذا يخدمن الجارديان بيتو يزرار. يوسف عايشتي ونيس السني. ولا ثورة. إكفا أكا ثورة ما شاديني ضي يخدم فوق الرولا فيسكا ثورة زران ما يتكا. ما ديروحش بلي يبوزي لا كيستيون. وي.
Absolument. Je peux lui poser la question. Mais, Ma'alama, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Parce que Arama qui payait les joueurs, c'était pas Laval qui payait les joueurs. Absolument. Et encore, sur la Vanagui, ça lui fait, شحال نتا تبان كسلاجيسك ماشي سكي. Depuis 2011-2012, il figurait sur les tablettes de la. Et je peux te montrer mes articles, Anida cherchant Laval pour remplacer Fled. Ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais je te dis. C'est-à-dire c'est-à-dire Laval qui ça fait longtemps, voilà. Ça fait longtemps que tu là depuis 2000, il devait prendre la succession de temps il y avait l'ancien président. Il devait prendre la succession de Fabro. On m'a dit il devait prendre la succession de Sunjak. On m'a dit il devait faire un pan, il était pris par un contrat. On m'a dit il aime ça, il aurait dû dire quoi. نهضر لافا نهضر الجمعة يروح الجمعة. وي. دونك ثورة قرن moi je te dis la première erreur ça a été l'erreur du casting de Zulfani. C'est tout. Zulfani ou du Bouchmak. Absolument. ثورة à cette direction d'apporter les éléments techniques et une évaluation réelle du pourquoi du limogeage de Bouzidi. Il faudra revenir à Bouzidi. Bouzidi, la première fois, il n'a pas été chassé. C'est lui qui a demandé à partir. Ah oui. Bouzidi, c'est lui qui a demandé à partir. Après la finale, c'est lui qui a demandé à partir. Il a préféré partir. Il est parti. La question, il faut la poser encore une fois de plus. Les éclaircissements que la direction doit donner. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Alors que nous, on n'était même pas au courant. On nous avait annoncé le départ de Zulfani. Younsi allait prendre le DTS des jeunes, allait prendre l'équipe en attendant l'arrivée d'un entraîneur. Escaining et Fad Bouzidi. C'est à la direction de dire comment. Nous n'avons pas les éléments de réponse. Nous sommes journalistes, nous ne sommes pas dirigeants. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas journaliste de la GISC. Je suis journaliste de la GISC. Voilà, c'est لو كان lire journaliste de la GISC, moi j'ai demandé à créer un journal du club, ça remonte aux années 90. Voilà. J'ai demandé à lancer le journal du club. Il m'a été refusé. Absolument. Donc j'ai même fait une étude macroéconomique. Voilà, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il va rapporter, qu'est-ce qu'il va rapporter. On l'a refusé. Moi, ce n'est pas un truc. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis journaliste de la GISC. Et j'ai défendu la GISC dans les moments les plus difficiles. Voilà. C'est tout. Parce que Nirak, mais خاطر بقريلي بويني في la GISC. وبغيغا اتصبنا تركضن ويا بنيض. اسمي الزين فلاس توفاين عنك. توفا راشد حمودان توفا محاوشي. C'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes à Tizi Ouzou à l'époque. On était à 2. Sauf parce qu'on ne défendait pas la personne, encore une fois. Absolument. La personne, oui, la personne, je suis arrivé à coup de Sulmouhal, mais je défendais la GISC. Malgré ça, je défendais la GISC. C'est tout. Une bonne chose. Mais ce n'est pas un problème de truc. Assegui, c'est la situation de la GISC. Absolument.
Et je le dis en direct, j'interpelle l'administration pour donner les raisons valables du pourquoi du départ de Bouzidi. Même si je suis au courant de certaines choses. Mais que les gens le disent ouvertement. Je ne suis pas le défenseur de personne. Ils sont assez grands pour se défendre, pour expliquer la chose. Même si j'ai des informations à droite et à gauche. Oui. Il y a tout Rachid, normalement, il y a une conférence de presse qui a été annoncée pour mercredi dans la matinée. Donc, le directeur... Cette conférence devait se faire aujourd'hui. Avant la fin, comme c'est la veille du match, on n'a pas envie de perturber. Voilà. Il a annoncé, il a été décalé au mercredi. Oui. Le mercredi. Voilà. Donc, ce sera l'occasion de poser les questions nécessaires et de recevoir les assurances de la direction. Les explications, il faut d'abord écouter les Charadinines. Déjà à partir où على حساب كنتينا le chargé de la communication de la GSK Masclarine il n'a à partir où les vidéos les réactions بالك وزرغانا رشيد السير ادوالي هكا صوره ما الا موتنتي دبوينا ولاش يا ودغ الانترا لا chaîne web la GSK بالك il y a quelque chose, il n'y a rien. Apparemment il n'y a rien. La chaîne web, ils auraient dû poster les réactions à Kini. Apparemment il n'y a rien. Apparemment non, il y a l'émission de la GSK, mais il n'y a pas, donc on va rester sur notre fin en argent et Madazka باش انسل داش يدينا بوزيدي وداش يدينا شريف ملال غاف لا سيباراسيون كاينين الاميابل فوالا كل يوم ندي فيك لي زارغومون ينس كل يوم ندي فيك السبان دونك فوالا ناضي شي ولا رشيد سي فري نورمالمون لانفورماسيون إلا كتغيول إلا ثم تسلني مدانو فوا تفرا خلاص فقد لي ريزون وتعديهم mais à quelque chose, c'est un peu long la communication. C'est une critique qu'on adresse ici à Clarin. C'est vrai qu'il y a rien, etc. Mais il faut un sacrifice à Kagé, puisque c'est officiel, il y a une séparation, il y a eu des déclarations, il faut les poster, même pendant la nuit. Nakatan Rachid. Oui, non, mais les journaux, le bouclage de leur édition se retarde pour donner l'information. Oui, il y a certains journaux, pas tous. C'est une question de temps. Il y a certains journaux qui sont obligés de donner. Absolument. C'est tout. Eh bien, Narjoun Azkan, s'il faut être avec une émission spéciale, qui est Rachid, Azkan, mais quand ce qui est نصوت كان ارتقرت دويلتا رشيد. À 22h34, on a fait une heure et demie. Je me sens un peu fatigué. Donc, Rachid, أولي كان قالوا. أولي كان قالوا أصوات غورك أصوات غورك أولا قالوا أولا قالوا في الدنيا كان بليك ولا قرا دنيني بليك ثورة لنا ذاكي نكني on essaie de donner نحاول نتسك les réponses et les questions aux supporters. Oui. ثورة باش دنيني باش مدن هذا دينين باللي كون soutient X ou Y, moi je ne soutiens personne en commençant cette émission. Nous ne soutenons personne. Absolument. Nous sommes venus pour un éclairage. Nous voulons qu'il y ait un éclairage. On essaie de donner un peu d'éclairage. N'irak Thura
la JSK, il y a une direction. Il est grand temps que cette direction, elle doit mettre en place un véritable truc de communication. C'est déjà que ça commence. Oui. Avec la radio du club, les gens sont en train de s'exprimer ouvertement, ils sont en train d'apporter leurs critiques. C'est déjà un point. Mais on voudrait que cette communication, qu'il y ait la traditionnelle conférence d'avant-match et d'après-match. Absolument. Pour un petit peu permettre à tout un chacun, parce que parfois, Salem Clary, il n'a pas peut-être les questions que moi, Nakchini, un autre journaliste, a poser. Donc, pour un meilleur éclairage, parce que chacun il, comme un peu nous sommes là pour apporter les informations, mais je te dis, أقلنا السجي ذي ثمثلث الصح مدن ولاش cette histoire de communication. S'il n'y a pas de communication, tu donnes la liberté aux gens de pouvoir s'exprimer et de donner libre cours à leur truc, c'est tout. Absolument. Parce que le problème, il est là. Parce que le problème, effectivement, encore une fois, quand on vient avec un véritable truc, c'est de se fixer les objectifs. Absolument. C'est un truc, il faudrait que les gens arrivent à cette situation. Donc, il faudrait qu'on arrive à la situation que toute l'équipe, il y a une équipe dirigeante. Cette équipe dirigeante, il y a un président. Il doit avoir ses conseillers. Il doit se mettre autour d'une table. Il n'a pas à prendre tout seul. Il n'a pas à assumer tout seul. Absolument, oui. Alors, donc, s'il y a une direction, la décision doit être collégiale. Oui. Même si le dernier mot lui revient, il est tout à fait normal parce qu'il faut qu'il y ait un président. Quel que soit le président. Absolument. Il faut qu'il y ait une décision qui doit se faire. Ben. On doit y aller de l'avant. On doit expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'ouverture du capital. Des shoots. L'ouverture du capital. Parce que Thourak nous va en ankara. السجي نغتسد تعوض أمكي وقمن الستاتيو دي بروفيسيوناليزم en Algérie والله ما نفثفث. Moi je te dis, شوف محمد. Oui. Et نظلي le secrétaire de عين مليلة. Il بلي qu'on avait décidé نتقصير خاطر وين الصناف شحال هيك سكو سميت لا عين مليلة Oui. نقصر ناسوش ناسو غلظر الولنا لناك ولا عرض السيف إناك on a décidé tous les clubs qui n'ont pas de société on va pas s'engager ونتروحوا يرى Oui. أسنر الليسانس نسن لعبت المولودية لعبت السي ار بي لعبت الثورة لعبت نكوني ولعبرة Oui. إن كونسيون طوندير كلي وذي 16 سنة ماضي 15 ما شفاش عاد ديالنا لي زيكيب سيتادير وكذا يوس انترا لي سوسيتي إن on s'est engagé الكلي إنك لو بروميي
إذا يوثن وين يشتكي استعمال وسعير على السوسيتي فوالا دونك ثورة دقرا دونك وراء ونقيم الساس الفوتبول هادي يخليناك ناك السني كاسكو ما ديشو دي ناس لي ماتش عاملين يون كي بروش دو لا فيديراسيون ينايد لو فوتبول الشامبيون يفا با الي ا سونتير ويتروحو يارا ا سونتير parce que ceux qui ont réfléchi à cette formule, parce qu'ils ont, c'est des problèmes d'intérêt, ils ont voulu jouer la carte du clientélisme. Oui. Parce que le canin une structure ismis FAF, sa Ligue nationale, je n'ai pas à écouter les clubs. Il a qu'à faire mal à حساب ايش يفرن في اللي ايش يفرن في les clubs ايش يفرن les clubs national 2, ils sont divisés en 3 groupes, on est en train de penser à l'aspect financier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à l'aspect financier des clubs de première division? Tu fais deux trucs. Tu as de Qara, tu as Nerti d'Assini, jusqu'au mois de depuis le match Naïm Lila, depuis le match de Biskra, jusqu'au 7 février, le dernier match la match au coude, la Giska va jouer 9 matchs entre l'Afrique et le championnat national. Quand tu prends Kchini, نلعب من الدرني ماتش لعبت سندير لي ماتش روتار هكا Oui. La journée du championnat s'est déroulée dimanche. Oui. Une équipe comme l'USMA est favorisée par la JSCA en termes de fraîcheur physique. L'USMA le dimanche, ils vont jouer le 11 contre la JSCA. Et la JSCA qui va en pâtir. Absolument. Et la JSCA qui va en pâtir. Enfin, la JSCA va jouer, alors dimanche elle va jouer, elle joue Aïm Lila, elle joue la Coupe d'Afrique, on va de l'USMA. Moi c'est la première fois que je vois les joueurs de la JSCA se faire la colombe contre Aïm Lila. Voilà. Se faire la colombe, alors que ça ne devait pas se faire. Absolument. Donc روح صرافك روحنا لبسكرة بند المليلة داوينا سلسكا فينا في يجدر من النيجر أدرنو le 11 avril venait contre l'USMA. Personne n'a pensé aux Africains. Parce que ça va être dur. Mais شوف تقرا parce que وقاعد يساعد وقاعد يحكمن أم كي يقرا مع طب الجواليس وقاعد يحكمن وقاعد يجي. Parce que quand tu as toi une fédération qui cherche uniquement ses intérêts, salam alaikum. Nirak, nous connais, on s'arrête, on va يصوضن. C'est la preuve, dernièrement les U19, là, le U17 contre le Sénégal, les émigrés, les Algériens évoluant, les jeunes Algériens évoluant en France, 1-0, contre le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de travail. Absolument. Ou la choukhadma. Les jeunes, on est en train de les sacrifier, ils ont envie de faire 1 an, salam alaikum, farah darna fi misn balloumi. أتزنزن أداوين أمورسن les frais de trucs. C'est tout. Avant ton émission, avant de commencer, c'est au lieu d'un manager snaf. Un succès, j'ai des problèmes avec les joueurs algériens. Ils sont difficiles. Ils se croient tous vedettes. Il y a mort les joueurs algériens en dehors de Mahrez, en dehors de Besbaini qui sont en train de faire les beaux jours des équipes en Europe. Voilà. Hey. Moi je te parle des Algériens qui là, ولاش هذا بالعمريني هذا يقيم هذا سليماني ولاش هاني واش
هني ساعة les grands joueurs au niveau des grands clubs européens. Absolument. En dehors de Mahrez. هكذا بالنسبة لي. Non. C'est que السيء لك مدن الظن باللي كي لك أدنيني لك في لقد تيلي. هذا ما كان. مي باش دياس السيئين هكذا قرا. Il faut venir avec des arguments. Il faut que chacun vienne avec ses arguments. Mais encore une fois de plus, la stabilité, elle doit primer à la JISCA. Si le Jumbo Jet est arrivé à faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a eu une stabilité au niveau technique, il y a une stabilité au niveau administratif, il y avait une stabilité. Bon, il y avait une stabilité même financière. C'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Mais le football algérien n'est pas un produit commercial. Personne n'osera investir dans ce football. Il y a une expression le football depuis un moment, depuis presque 20 سنة le football, à l'image de pas mal de choses dans ce domaine, il a été voyouté. Même si l'expression n'existe pas, moi je le dis. C'est tout. Voilà, donc la conclusion. Ma conclusion, moi je te dis, encore une fois, il faudrait faire preuve d'un certain sens de la responsabilité pour la direction et aussi un sens de sagesse, un sens de responsabilité même pour les supporters. Parce que il faudrait que les supporters se retrouvent derrière leur équipe parce que mais encore une fois, à cette direction de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités et de dire clairement on ne doit pas entretenir le flou. Absolument. On ne doit pas entretenir le flou. La meilleure réponse à un arbitre, c'est de lui marquer des buts. Et la meilleure réponse qu'on puisse donner aux gens, c'est d'avoir des titres. La JISCA est une équipe à titre. C'est une machine à titre. À un moment donné, elle n'a pas connu de titre. On est en train de galérer depuis 2011, nous n'avons pas eu de titre. Ce n'est pas normal. Il faudrait que cette équipe-là retrouve son lustre d'antan. Il faudrait lui trouver les assises. Maintenant, il faudrait partir sur des bases. Qu'il faudrait maintenant asseoir. Parce que il faut qu'il y ait une stabilité à tous les niveaux. Même si le staff administratif il était stable. C'était le même secrétaire, c'était le même trésorier, c'était le même. Et c'était les mêmes entraîneurs. Les joueurs, ils étaient là 3-4 ans, mais il y avait de temps en temps, il y avait 1 ou 2 joueurs. Mais, encore une fois, la JISCA, parce que la JISCA offrait des meilleures conditions que les autres équipes. La JISCA, tous les joueurs de la JISCA, ils ont eu le khadma, ils ont eu le logement, ils ont eu des locaux. Et ça a motivé. Les primes de milliards, ils n'ont pas signé des primes des primes pour des salaires de 200 millions, 300 millions, mais matériellement, ils étaient protégés, ils étaient à l'aise. Parmi tous les anciens joueurs de la JISCA, il n'y a pas un joueur qui est dans la rue. Ils ont tous leur logement. Ils ont tous un local. Moi, je te parle de la JISCA de la réforme. Absolument. Parce qu'avant la réforme, il y a des joueurs de la JISCA il y a certains qui sont morts dans le dénuement. Donc, c'est tout. Mais pendant la réforme, اسمي كما صنت ولا كما صني دريمن
ça profite à tout le monde. Il y a un problème d'intérêt. Mais de là, il faudrait que même la critique, quand on met une critique, il faut qu'elle soit objective. Ce n'est pas parce qu'on est objectif qu'on est chiite. Je ne suis pas chiite, encore une fois, pour répondre. Non. Je donne ce qu'il faut donner comme information. Voilà. Inch'Allah, salam, voilà. Ok, Mohamed. Merci beaucoup pour tous les éclairages qui nous ont تساعد السمانة يدون ما يبغى ربي ما يحيا ربي أدنويث أدنو غالت يفكرت النظام أدنويث غاف أكا غاف لاجيسكا فين يشد نرثي الغوغا تمورت الجزائر فين وكيث يعني دب خضار دوين النظام أدنو غالت أدنوين فلاس أولين يمكن يجاكن ذي الخير لنا مثلا 10 دقائق هذا ونص ساعتين فينالمون سي كوم سا نصوضر تقرا تدويلت او نجاكن ذي الخير لهنا من كيني او ام داكليو راشد حموتان انا ما سيتسلم ادم اللي الدور كي يدون ما يبغى ربي ارتفاث